I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na Srijens kanalu. Evo danas sam snimamo jubilarnu 10. epizodu trening vloga, a povodom toga smo se dosjetili da radimo neki neuobičajeni trening za nas, tako da evo radit ćemo danas freestyle. Dakle, kao što vjerujem svi znate, dugo nismo radili freestyle, imali smo svi jedan period kad smo baš radili statiku i dinamiku. Neki od nas su radili statiku, na primjer ja, dok je tipa Niko više se fokusirao, dobro ti se fokusirao više na oboje, da. Statiku i freestyle, dok tipa Dani on se više fokusirao na dinamiku i još je radio, uz to je radio Viktorijan i front. Evo danas ćemo upravo zbog toga testirati našu snagu u freestylu. Ja od dinamike znam vrlo slabo, Niko je dobar u jednom drugom polju, ali dugo nije radio što je fora, što nije dugo radio i zato ćemo danas evo testirati kakav je naš freestyle nakon dugo vremena. Evo, stvarno nismo to radili pa ćemo vidjeti kakvi smo u freestylu. Je li smo zaštekali ili još imamo to u krvi? Ja mislim da će ovo prvo. I evo sad, znači, mi ćemo se početi zagrijavati, još nam trebaju doći Daniel i Marko, pa ćemo onda svi zajedno krenuti raditi. Sad smo puni. Da. Ekipa, ponio sam ove svoje parlete. Dugo ih nisam koristio, bar ne za statiku, radio sam jedan ovoga handstand push-upove, ali nisam dugo radio statiku, tako da evo, vraćamo ih u pogon. Malo ćemo raditi planche i stoj. Nikola na aparatu. I Maltese. Je, i Viktorijan, hoćeš na tom napraviti Viktorijan. Kaj ćete vi Dani, Marko, koje elemente ćete danas pokazati? L-sit. Bar nešto, Marko ti? L-sit. Stoj na nogama i jebati. Lagano, stari, aj sad ti. To ne, aj. Isto lakoća koji Buras. Pa ide back lever nakon... Dobro, radio sam prije mjesec dana. Nisam, lažem. Proći da pustit ću se na jednu ruku ako čuti. Dobar. Čekaj. Mogu sam ga duži. Dani! Challenge, back lever. Ajde digni, ajde digni. Ti lud, pa ne mogu dati kišu. Ajde. Sad već mi glava boli, je. Malo dolje, Drži. Kaj si sipao? Sad Niko. Mene preskoči. Sorry. Ujebo, ti imam onaj. Spuštaj. To. Malo glavu gore. Ma dobro. Dobro, ajde. Marko challenge. Ajmo Ervin. Da. Otključaj ga. Sad kad smo svi napravili imaš power. Da. Koji napravi, jebati. Bolje. To da. Pa imaš ga, šta? Vidiš? Dobar. Da, jebote. Evo za video prvi put. Evo ti. Aj sad challenge front lever. A? Front lever. Da, ajde, ja i ti ćemo zajedno, može? Marko prvi front lever challenge. Ja super razbijem stari ovdje. Čekaj. Pustio sam se da. Stari, ja to ne mogu. Neko krene tu 360. Tu nisko, haj. Sad kad glavom u ruku. To je više pull up. Čekaj ne. Dobar. Odlično. Nisko ovo je. Nemoj jebati. Dobar. Aj sad ti. Kojiš on to zna da može i onda izaziva Niku kao. Krede. Ja da čekam u sebi da njega prozovem na to. Sad ću napravim Elija pa kad vidi. Ovdje sam ja napravio od njega, to se sad vidi. To se sad vidi.
Da, muziku pustimo, jebote. Pustimo muziku. Možeš ti. Da, evo. Idemo se spičkat. Karač. Jel ja? Reci publici šta radiš. Evo, Plenč ide nakon mjesec dana. Niko, gledaj. Kaj, viš koliko ide, dugo? 7 minuta. 3 sekunde, 3,5. 3,5, nije ti vate, pa. Nećemo se vrijeđat sad. Saka napravi 1, 2, 3, 4, Ne, više nek šta se mi ide rekao. Svi stoj, moj. Aj, Jäger. Push-upovi. To. Klasa je vječna. Aj. Nije ti govna. Aj. Dobre. Ja bi ti mogu zadržati sekundu. Aj probaj. Ako je back, ko zna. Ne mogu. Pa idemo Dan i ja. Front. Provat. To se više ne može, ali... Čekaj. Ćemo tu ili tu? Aj tu. Tu ćemo sam čovjek napraviti, pa mjesto. A da, možemo i tu. No tu mi je bolje. Ja ne mogu ni tu. Bolje? No dobro. Aj. 3, 4, čekaj, isto. Ja se raširio ko jebote. Pa kada je? Bolje, 3, 4, sad. Ti dobar,
čak strano okreće s tom. Ljudi, eto ništa od dinamike, predebel sam, imao 70 kila, trom sam, ne mogu više ništa. Ovo je bio najbliže, da. A nije baš dolje, čekaj. A nije to. Evo ekipa, sad sam napravio 30 zgibova sa trenutnih 80 kila. Sredina četvrtog mjeseca, vidjet ćemo kako će biti na ljeto. Nadam se da ću imati barem 5 kila manje, da će ići još bar 5 komada više. To će se vidjeti da mi fali tog mind powera. Dugo nisam trenirao i eto. Tako eto, nadam se da će se uskoro prikazati u što boljem svijetu. Pri kraju smo treninga, ovaj dečko još nije uspio šrim, iako je jako blizu. Jebite se. Sad će. Sad ćemo probat. A uspjeti, a to je baš upitno. Ima tutorial kad nemaš maraton. Skoro. Eto ekipa, to je bilo to od ovog videa. Danas smo malo odradili nešto drugačije za promjenu, malo neka zezancija, freestyle. Evo što se tiče dojmova naših, dakle, mogu slobodno reći da sam puno teži, puno deblji, puno tromiji, da mi je puno teže raditi ovakve stvari. To što puno se više bojim jer ih dugo nisam radio. Također ni dečki nisu što se tiče toga u najboljoj formi, on je izgubio dosta balansa u stoju. On kao i obično radi sve, ali nikad ništa ne uspije. Ali dobro, daleko je najbolji što se tiče toga. A Marko... On kao i prije nije ni pokušavao. Pokreni se. Šalimo se malo. Nabacite like, share, subscribe i vidimo se do idućeg videa. Pozdrav. Pozdrav. Ajmo. Dobar.
Dobar. Forma je prolazna, klasa je veća. Recite nešto za kraj videa. Propali smo, svi nas. Za kraj ono, vidimo. Znači propali smo. Smo propali, jesmo, sigurno. Ervin nam je danas napravio prvi put back lever. Evo šta rep suradi čovjek, ne trebate ni trenirati za back, sam ga ne.